نساقي أكنا اليوم غير يديس الماس بوعلام سنصال غير ومارو غير ورقاز يخممن أمام دو بونسي et de savoir قلا غير يديسيس. Karim Akouch, un auteur, avait écrit dans un livre qui s'appelle La religion de ma mère. Il a écrit: quand la langue de tes gouverneurs n'est pas celle de ta mère, sache que tu es colonisé. ذينك لن يذنا في ثلاث بوذي غير حكمن لاصل بوذي غير حكمن إزومال بوذي غير حكمن ماشي دي زومال قما ماشي تثلاث قما ماشي تسموغلي قما. السلام الفاطلي ديالي غاف ثمور تقبايليت إسكوسنا كان الكورا السلام هذه يغلي سيركازن أكو تسلاوين راه يبدل إمي البطل أريد كسارة البطل تكسنت يمذانا ماشي واحد تكس البطل يتكس ما سن جمعني يمذانا أكنا تكسن. كينيا بغي غادرنا يونس فرو يدني غيا كان ذاكيا ومارا داودا يدي بوينا غاف ثلوث نثيرات ثمورث النير فالهم نتسافسير مثوكيث ثمورث النير نضو الزرم يزواج نتساف تسارميث ثمورث النير في نكني ذار فيف كان يتسعى نكذي المزي ديال اللي تشدي السنسلة ثمورث النير ثربايد مع نوريد فكي لهنا يسد زمان يساكوي تقول غتنادي غيما ذي العيب تسمريثيد أرفرافي تسمى ثمورث النير فينا كنيو أي لور تبغي يرى ثمورث النير فينا كنيو ولا ذنكور تبغي غارع في ذيانين ماشي ديوث طاس يا غين عبا نكون ضحكو يوث من المكان في اللي تعدى ذي البطل يساروث ذي الحبس كاث الهمة. ثمورث النير فينا كنيو غازاري وتبغى تمحو ثمورث النير فينا كنيو ورث زران كونين يهمو تذرين كوفلنسيتو كذي سيال ثما تزيد ثمس لا عياطر ولا حافير ماشي تاكليتي وفارس يخلي جنة كين مشلي غطاس يجوجع عند تمس يرنا يزدو وضوس الزور تمس تتسالك كنوان إمذانا مخا من التجور أرغان ولا ذكر كثران نمطل ذي ثواشولين غسرولين تور مني عند أسمن ولا تزمرين سكيني بدا نتا درقانت ميد عدانت تمسري فيين دي الأغلات صروينت كيما غادي نتخمم قرغاس واقيل د الكرا أمك تمسرة تقابلها هتسنطبض الحارة ذهان مدن دوك سخسين ورزران تزورث كان هذرارني بقفايلي يقول ذا خام كسغان أسن الموت تغلب ثوك ذي وروح تسقسيتينا كان أي ندير نوني وعار أي ندير نوني وعاري الفاطل لرنان دهماس إلا مزيني غشاورار لازم تسهقين دي الحباس في مستبدلات كفو مالمي قريب كفان تثرين المسلطة داخل فورقهم السيوني المزيلات الشالين نندنو فاثي يصروعو ذوي السبات غالتين إلا مزيني غنازور ذا نتساني بغا ندسفل خاصو لي السيري تشور ذك وراف الزمان يحصل أيدي يموت أمكي يموت ذنوتين غان غار ذي تكزوث ذي لا تفهم تفوث ماشي ذا ثيرة أين يموت أمكي يموت ذنوتين غان غار ذي تكزوث ذي لا تفهم تفوث ماشي ذا ثيرة نغانا ركاز كرانا أكنا ظون توكديو بوين الفاخوش الناغ يما سترغاس كمطيو يوسف ثليك تناغ أين ترام ذي منغيو يوم زروينا نساول يوم زروينا نساول لكن سده باغي يارو وين كان يفهم انت مثال سي الحبساج ندي تسوغو تحكم مفليس الموت يربح الموت هو يكسبر لا سيرو نيك حكم غفلاون ستفوت شتو ذرتي تشورن ذا الدل حكم مفليس الموت يربح الموت ولا شو يكسبر لا سيرو نيك حكم غفلاون ستفوت ستوذرت يتشورن ذا الدل فالمرثنون في اليوم يتموت قبيلين
تنميرتي نوال تنميرتي كرا بوين يقيم الدقي تساولا غي مس مراد ملا كود مس السبع مرحول خرجا ايوا كيني غتكفون نجمع هكا تنميرتي نوال D'abord, juste une information, donc dimanche prochain, le 15, il y a la conférence de Massa Silway en Rouen, en Normandie. C'est une conférence très importante. Donc, ceux qui peuvent venir à Dessen pour assister, je pense que ce serait une occasion aussi d'assister à ce genre de conférence, notamment sur la grève du cartable. C'est une conférence très intéressante, très importante. Soyez au rendez-vous, posez vos questions. Ça fait parler de l'histoire de la Kabylie, de notre combat de manière générale. Donc, j'espère que ce sera au rendez-vous. Et qu'il est juste, donc, avant de donner la parole à mon ami, à notre cadre, Nasimola Dambel, je remercie la Ligue Kabyle des droits de l'homme qui a organisé ce bon événement. Malgré les conditions, le climat, vous êtes toujours là. Votre présence est un message très fort pour le régime algérien. On ne remerciera jamais assez parce que ça a beaucoup d'importance. Je ne croyais pas que c'est juste un rassemblement comme ça. D'ailleurs, la Ligue Kabyle des droits de l'homme est la seule organisation qui a organisé un événement, un rassemblement pour, bien sûr, dénoncer la liberté d'entraver la liberté d'expression, d'arrêter un écrivain, en l'occurrence Barlam Sansal. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a des centaines de Barlam Sansal dans les prisons algériennes, notamment en Kabylie. Parce que chaque personne qui est en prison, elle est emprisonnée juste par rapport à ses opinions, à son combat politique, ce qui est injuste. Donc, on a démontré que les Kabyles, le peuple kabyle, qui est un vieux peuple, toujours dans la résistance, dans le combat contre l'injustice, il n'accepte pas l'injustice même quand ça concerne les autres. Donc, même si souvent on se retrouve tout seul, que nous sommes toujours aux côtés des autres. Donc aussi c'est l'occasion aussi de dire aussi, certes, c'est parce que comment dirais-je, les médias internationaux ne font pas assez de bruit concernant les militants kabyles. Il y a aussi aujourd'hui d'autres qui se font arrêter. Donc nous soutenons Bernard Sansal, on soutient tous ceux qui subissent l'injustice algérienne, et sûr on n'oubliera jamais nos militants qui sont en prison aussi injustement. Voilà, encore une fois de plus, merci à l'Équipe de droits de l'homme qui a organisé ce bon rassemblement, et merci à votre présence, et je passe la parole à Morad Amlet El-Bedlou. Jusqu'à cette heure-là, dans le froid, voilà ce que je veux dire, et qui est très important. Aujourd'hui, on a appelé pour Boualem Sansal, et grâce à Boualem Sansal, et je suis sûr que lui est content, que grâce à lui, on a parlé de Lvaroche, qui est condamné à mort. On a parlé de Miram Qnesh, la voix de Miram Qnesh est là. On a parlé de Chérif Mellal, qui est aussi condamné injustement par la justice algérienne. On a parlé de tous les prisonniers politiques kabyles. Khudir Bouchlarem, voilà, grâce à Boualem Sansal et lui-même, on est sûr qu'il est fier qu'on ait fait ça pour porter la voix des Kabyles emprisonnés. Merci d'être resté avec nous. Je remercie encore une fois Azwa Oued Qassi, qui est le président de la Ligue Kabyle des droits de l'homme, qui est derrière l'organisation de tout ça. Donc, et je remercie toutes les petites mains, qui ont mis les banderoles, les drapeaux. Je remercie tous les cadres. Augustin Slimi qui s'est occupé de toute la logistique, de tous les messages. Voilà. Donc, n'oubliez pas, dimanche prochain, il y a une conférence sur l'histoire de la Kabylie. C'est encore le 30e anniversaire de la grève du cartable. Le boycott scolaire, c'est à Rouen. Rouen, Rivadera. Vous pouvez prendre le train, c'est à 14h. 14h à Rouen. C'est sur les réseaux sociaux. Nombreux. Voilà. À bientôt. الزواو
الزلفه كي مثلا زواو اسلواي تموقين تقبايلي تيزرفان بلدان كداولي كفول جمع بواتساكيني غامشي توالاد يعدى ما يقرز امشي توالاد مداني ديو سنه ساكي زولاك مثلا مجيد زولي وذي كي تفرن ساكين توالم ذا كان ساكين وصم لو 8 طبعا 7 شطه ساكين وصم لو 8 ظلم ذا كان لو 10 ديسمبر 1948 c'est la déclaration universelle des droits de l'homme تموقن تقبيلي تنزرفن بلدان اللي كامل des droits de l'homme سوجدت القضية كي وكنا نمسلاي جوستومون في لي حالة نزرفن بلدان ذي تمر تقبيلي انا بعدا ذي لوانا كان تيتوحبس ماسك وعلم صنصالي قلان ان écrivain يكساولن يتوكدود يتماسيق يتقدر طاس اغرب قبائليه ولا ننسى الارتيكل 87 بيس يحوز اكيد ظلم ذاك الجزائر تساوى الاحداث ولا وذي خدمنا جام دي فيسبوك دونك هذايا ولا مساكي اطاس لي زانترفونون يديرو روحن اطاس نين بكاون اسنيني ثميرت في تايت سيغ دفكام تمر تقبايلي تاتيدير لم تقبع عداو سا سي اون سيرتيتود la conférence le 15, il y aura aussi le procès d'Axel le 18 décembre à Guire à 14h, donc le palais de justice, voilà, juste pour vous informer. Donc il y a aussi le procès d'Axel le 18, mais avant ça il y a la conférence de président. مراد بورت بارول تموقين تقبايلي تيزرفان بلدان اولي كفو نجمع بوساكا مثلا مراد Azul, écoute, voilà, c'est très bien. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que voilà, Assegui pour porter notre voix, porter le cri de la Kabylie, la souffrance de la Kabylie, pour la porter dans les médias, à l'international, les médias, les politiques, on s'est servi de Boualem Sultan. Parce que Boualem Sultan, il nous respecte, il nous aime. Et nous on le respecte et on l'aime. On lit ses livres, la Kabylie lit Boualem Sultan. Et Boualem Sultan, on l'a utilisé, mais on l'a utilisé pour porter la voix des Kabyles emprisonnés dont personne ne parle. Et ça, je suis sûr qu'il sera fier de nous. Il est content qu'on a utilisé son nom pour porter la voix de la souffrance des Kabyles, des prisonniers politiques kabyles dont personne ne parle. Voilà, c'est ça Ibrahim Adil. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il a que voilà, c'était pour tous les prisonniers politiques. Et là, c'est une ONG, c'est la Ligue Kabyle des droits de l'homme. Les Kabyles, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Après, Tamour Tamarset l'a fermé, et ben on a recréé une autre ligue. C'est pratiquement la même chose, une autre ligue, une ligue kabyle des droits de l'homme. Et c'est cette ONG-là, l'ONG EGI, qui a organisé ça. Donc, il y avait beaucoup d'invités, Romiens, il y avait la France était là, les Kabyles étaient là, il y avait très peu de gens du Hirak ou de comment ça se fait. La liberté de parole, il faut défendre la liberté de parole, mais je ne les critique pas. Il y avait la communauté juive est venue, Oudaïn aussi, c'est une minorité d'Agui qui sont venus. Tout le monde est venu, sauf les Algériens. Et voilà, donc c'est ça qui un peu nous sépare, c'est ça qui crée la différence. On n'est pas pareil. Nous venons ici pour la liberté. On le défend. Il nous respecte, nous n'oublions pas Boualem Sultan, il a dit des bonnes choses sur la Kabylie, nous nous battrons pour lui. On ne le laisse pas, toute l'Algérie l'a abandonné. Tous les Algérianistes, les 20 millions de Hirakis des soi-disant, personne ne parle de lui. Et ben le Qabaïl et les Juifs étaient là à Segui. Oudaïn del Qabaïl, ils sont venus soutenir Boualem Sultan. Bon courage. Voilà.
تنمير تاكو ولاد يتبعان تنمير تاكو إيودي لان يذنا لتغزي ونجموعة كي نبض درتا كارا ونجموع